voin hi October ni sompori sang ni somni pakhat tho tan ni ani Myanmar ram sipairo relna awanga ram chung Indona le thina thleng mek le covid sipui wanga Myanmar mipuite an buai em belsa turin nizan pathia nizan ruasu na sa awangin gango bula lui luang mi tha mizo ten run lui kan ti chuan hlau om chin chiana pelin aliana kum som chunga alen ber trum a thleng hial ani tui alena tui paina tur siama fit nga aya sangin tui aliam pur mai ani tui lian hian gango tlak lama lei om khuate achima mihring cheng da chu hmun hi ma son chu ani mi tha na lama tui khwa bula om te po anin ral ring lea mi tha lui pui mong lama om kali miau chewe lami te po anin ral ring le bok kum som kalta kum sang ni som pakhat khan gango bula hrui pui thlunga leido po tui lian hian alo la to nge ani kan channel apo kan lo puan lan to angin Asian Group chuan summit an nei tura Myanmar sipai ho tulu chu tel ani don lo ti an soi hei hi Myanmar sipai sarkarin an ram chunga Buaina le thi sen chuana thlengte ti top tura ma alak tok lo wangani Asian Foreign Minister te chuan kal liam ta zir top zan khan emergency meeting nein October ni somni paruka tanga niria ta summit an nei tura Myanmar sipai ho tulu senior general min ong hlai chu som velo turin an rel ti group chairman Brunei minister chuan a soi aya non political palai som jok an rel ani Myanmar sipai sarkarin ASEAN special envoy in andrama party sang hruai tu te sipai ten an pai thlak tak ok san su chi po tela mu adil chu an hol saka wangin an pol hi an lung oi lo hle ani kumin April tha a ASEAN hruai tu tele Myanmar sipai ho tu in Myanmar Tualchhung Buaina thleng mek ti to pa nei theina tura malak na tur point panga siama inremna an lo ti to chu ataka kalpui ani lo ni in an soi US, Britain, Canada, South Korea, New Zealand, Norway, East Timor ram te point thu chu in trom siamin Myanmar ram chung boruak thalo tak chu an vei hle tin soya sipai sarkar chu ASEAN special envoy thataka thopui tura an du thu an talang Myanmar sipai sarkar official state administration council tia soi hian kumin February ni khata civil sarkar thu nei nan ne chu nuwa rampuma state of emergency apuan chu kumsani somni pathum August la hlia tiama in thlan pui po bo sai ani don ti in an soi ve mek bok ani thu don na sang in atalan danin Myanmar sipai te chu tun hnai hian ram chuan chung chin state le Sagaing region lama anin chek beljela heng lai hmuna hian tang rual pol te beina wanga anin chan nem deuh le an chet phel deuh awang te an din mun siam thatu le do dal tu te then fai be pui thlak turin anin puat cha mek ni in alang October 30 tang khan chin state Sagaing region le Makwei region a chuan sipai anin chek belna saleya National Unity Government waya PDF le helpor sang te laka an chet laka puainak nu in anin ti chak chho mek ani ral tlan sarkar National Unity Government in atalan dan chuan June thla atanga September thatop in kar khan heng lai BLB ka hian in beina trum zasari chuang athenga Myanmar sipai sang khat zanga chuang an thi to ani heti rual hian junta sipai te hian thingtlang kho tam tak suwa samin an roka chena in tam tak halin civil mi engawazat an tilhum ve thung hei wang hian mipui sang tel te me uchu sahim na be sein an tlan che hum renga COVID-19 sipui le sipai nun rong takten an be zui zel awangin nun nau mipui te chan hi a che tak zet ani hei ba ka hian sipai sarkar chuan Thuthar thedar le mipui te in biak pona ti thuan op an du wangin township somni panga a internet an ti top sak veka
lai pui hmanga khotam takan pawng ka chiam awanga civil mi te torna ero an thup bo seng chuang lo sipai nol puin be pui an thlak ani le chuan in beina a thleng ngei dawn tir chianga sipai te an che chiat po le thingtlang khote takte tia mipui nu nau laka an nun rona anasale mai dawn ti chu rambuai boruak hrepa chin chuan kan chiang mai ome report then khata alandan chuan Northwestern Regional Command kai hruai tur hian sipai sarkar Deputy Minister of Home Affairs nelai Chief of Myanmar Police Force nebok Lieutenant General Thang Hlain chu ruatania ani hian sipai te Myanmar rampung pui an thunun theina tura an ngai poimo ber Chin State Sagain le Makwei region te thunun tura sipai te pui thlak khi a ho dawn ani heti la hian Tualchhung news then khat chuan ama a commander Brigadier General Phio Than chu mipui lam zom du anam bil helpol te thunun muna tlan lu tuma puin man ani thu anta langa Brigadier General meu mipui lam chang du chu a thopui engawa za ta kai hnoyang ti hriata di arawadi in atalan dan chuan he thu hi helpol pakata an senior official po in anem nget Brigadier General Phio Than hian malam hun duom lo tak anei mek ni in alang zirtop ni kalta khan dirawadi news hian sipai le helpol lam atanga an thudon in mil tak pakhat an ti chuaka chu Myanmar ma thanglama 10 be pui nei tura sipai battalion li ayatlem lo emo sipai sangthung vel thon an ni thu hi ni news reporter ta chuan fin fiana zongin an beya ma se sipai jathi hriat mai thei ani lo Tualchhung mi te chuan sipai truck zat chuang in zui an mu thu ero an soi Chin State ta Kanpetlet Township CDF Deputy Commander chuan tholeni kalta khan armor car pathum le sipai truck somriat paruk vel zat chu pakokku makwei region atanga Kanpetlet pana an kal thu a soi Zalen news in atalan dan chuan he mini chanu tlai to taka sipai te hian Chin State le makwei region in rina om kiok tu thlona tumhmun an thlenga hei hi Kanpetlet tatanga kilometer somruk aya hnai ma ani to hemi ma nili khan armor vehicle panile sipai truck somli vel chuan makwei region a gango chuasanin Sagain region a kalai hmun an thlenga atu ka armor vehicle panile truck som pali chuan Chin State malama tidim an pana adang zongin thotran ni khan Chin State thuam chung tho khoi khuange ti hriat lo an pan ve thung kalei khotual mi pakhat soidan chuan pathian ni kalta October ni som khan kalei khua cheng sipai lal deuh chin te chung kwa mi som thum chu sipai thlona manga thir chuan nia hei hian sipai ten be pui an thla khuna po alet le to lawa an ho tulian chung le khat hnai vai te an him theina na an in ma ko suina ti alan tir ome he malak na hian sipai ho boi pui thla ka hnai to hle ti rin na mipui a tu a mipui tam tak an thapar hle ni a soyani sipai thlona lu le chuaka in dot zut to a sipai in chek mek le an teng te thleng in mipui lam chuan in beina tak tak a thleng don hnai ni in an soi thang reng bok chu sipai chung te an in thia chu chan po ani thei tho mai ti in thuleng vel chu thu vu ngot lo deuh ani thei thu a soi sipai te hian Sagain region le Chin State a chau an in chek lowa Makwei region a wo kholampo an bang big lo ni in wo defense force puang tu chuan a soi zel dan chuan helai bila tangrual pol tu te chu junta ho be pui thlak do le tur hian an in pe at to ma se sipai lam hi ral thuam nei tha le nga zok eng tiang pu a cha hrelo ani wangin National Unity Government NUG atanga thlom na tha zok mu an mamo hle ti soi atianga Myanmar ram chunga Buaina thipui a in mun virmup mubla hian United Nations Human Rights Agency OHCHR Office of the High Commission for Human Rights chuan khovel sarkar lian le ro pui ta chu Myanmar Buaina chungchanga thu khatwa o nei thuai tu la inrol wat turin angena OHCHR thupuang tu Ravina Samdasani chuan Myanmar sipai tatma do ta che dan kalphung pa ngai
mipui nu nau ren lo taka chete anin le lo ti chia sakte mi hren vak vak te sipai kota in soi saklum te hi an ti dan om sa reng ani Myanmar mipui te chung hetiang thil rap thlak an dikna chanvo palzu sangna a thlen zom zel to lo na turin khovel hian thu khat vua khovel hian o an chuangai ni ti in October ni som panga zirtom ni khan Thuthar thedar tu te hnena a soi nimin pathian ni October ni som pasari sang ni som ni pakhat khan auto rickshaw association sangau te chuan Myanmar atanga Mizorama ral tlan te tanpuinan cheng sangriat bufai bank ni chi pek nga le tel pek nga an hlan auto rickshaw association sangau te hian October ni som pakhat sang ni som ni pakhat khan sangau ko chunga charity service an neya hei hi ral tlan te tanpuinana an ti ni heta an sum hu te hi nimin pathian ni khan pang khua sangau 1 sangau 3 le sangau 4 a om ral tlan te tanpuinan an pe a an sum mu cheng sang ria thi ral tlan te zinga din mun har cha zual mi palin hena cheng sang ni thawin an pe a bu fai chi le tel te hi refugee camp a om te an pe bok auto rickshaw association sangawa hian member som ni an om meka kumin chunga tan sangau kho chunga ral tan om te tan auto chuan man aza ve in an ti niam sak mek ani khovel chanchin thar ngai nom tak tak ngai thlak chun zom zel teang nimin ni som pasari pathian ni kan Haiti rama American Christian missionary som pasari te chu ruk bo an nia an zinga hian meichia pasari no pangpanga kum ni mi telin an oma an zinga Canadian missionary pakhata telbok heng missionary te hi Christian Aid Ministry Ohio State base ania Christian Aid Ministry te chuan an website a dam taka chuale tina tan di lo nan tong trai pui turin Christian te an som Christian Aid Ministry na thok tu te hian Haiti rama Bible class medical camp fasha chomna mun le farmer ta hena thlai chi te an sem thin ani missionary te ru bo na mun hi Gantier area ni in an soya fasha en kol na mun an tlo chu ru bo an ta ani Haitian police chief France Champagne chuan Associated Press News na kumin kumtira Croix di Borsquet area a Catholic puithiam pangale sister rubo tu te bok kha anni an ring ni na hril heng rubo tu te hi gang pol pakhat ton siat nei lo an ti mai thin 400 mo zo pol din an ring an ho tu pa chu Wilson Joseph ania Wilson Joseph chu tualtha ruk mi ruk bo thu boy otir ania na se apol te hi an chak chho zel ni in an soi Haiti ram hi sarkara chaklovin kumin July ni sari khan an president Jovenel Moise chu a chenai na ram dang mi silai thatak tak nei Venezuelan sipai bang theng khat tel ten an ka bluma US le UN chu anua interim sarkarin ven himna kalpui turin an ngena ma se USian sipai tirlu atum lowa police thuam chaknan US dollar makta doi som panga ape ni in Reuters le Associated Press News ten an ziak lir nging magnitude 7.2 wangin mi sing ni zani an lo thi to bok misuaral gang ho te hian doctor police officer le barsa jin ruk bo le an thil nei bungruate an chingin an chu sak thin ani gang hruai tu Wilson Joseph chu mi te chuan a hming lema Lanmore Sanjo tinan kowa homzia chu thina chu engtika nge lo thlenang hriat ani lo tina ni mizo zinga ram fang zawa a hming ani wangin vaireng te pelin khovel a fang chiam tina ni lowa sai som ka pa ani wangin sai akap tina ni lowa lalrin oma ti ni wangin arin omin thil arungai lo tina ni lowa lal par vuli mo lal nun moi ti wangin pangpar ang takin anun moi na parvul tina ani lo ang dawin Wilson Joseph po a hming an phuat chan lo ang dawin midang tran pui tu ni lovin ti buai tu rubo tu tual that tu alo ni dai ani hile Catholic zinga US President ni thei panina Joe Biden le anupui Jill Biden ta chu October ni somni pakwa khian Vatican a Pope Francis an mudon ti White House chuan a puang Joe Biden hi October ni som thuma tanga thum khat khian Italy ko pui Roma G20 summit mang turin a teldona
hemi ma hian pop nen anin mudon ani Italy atang hian Glasgow COP26 climate summit mang turin ajin leang White House su thua chuan President Biden le Pope Francis te hian ni hring te dikna chanvo le zawmna konga thodun na tha nei te COVID-19 ripui leng mek ti top dan tur te khovel sigre sa in thlak danglam chak tak chung chang le mir thei engkol dan te an soi dun don ani ati kum som sari pariat mi Biden hi Catholic sa kho vuan tu ni in kar kata voi khatte matal Mars amang thin John F Kennedy kha Catholic zinga US President ni theima saber ania Biden hian athu soya po Bible changa soi chong fowa kum sang ni som panga a fapa thua cancer na wanga boral ta in aman thin Basilica of Our Lady of Gapulu Rosary chu akut rek veilama abun thin bok US President Natana Biden lak luani khan pop phian lom puina le du sakna te lana President thar hian athutluk na chu dikna le zelen na omna khotlang siam tur ngai tua chung zela a siam thei a bei sei thu po a soi WBC Youth Champion Larin sang a chuan October ni somni pathum tunkar inrini hian Conrad Hotel Dubai Georgian boxer Beruas Vili ama chondon khoru lian tlangwal sang te te in nekhi zonet kal tlangin a en theidona kum somni pakhat mi sang te hian professional fight voinga ama chonto ala chak veka kumin mars ni rukhan Ghanaian boxer Eric Kwam in WBC Youth World Super Featherweight title ala tunchum hi WBC Youth title ala hnuwa a in nek masak ber turania Center of Excellence Head Coach Arlal chuanoma se te chuan sang te hi ka thlina tang chuan mizo boxer zinga a defense a thaber a defense to hnuwa king pui kut tuma buma hnekle thi thiam em a defense le counter a thatna hi a special nani boxing legend Floyd Mayweather nen an khel dan poi dang hle ni ti in khoru lian tlangwal a fak sang te hian sai atanga enjir nuwa se te nuwa hian a enjir le mizo boxing coach lar nuwa hian WBC youth title po ala mizo boxer sang te hi grassroots boxing promotion and management nuwa contract kanei meka Dubai mizo tlangwal in nekhi zonet kal tlangin a en theidona sang te le Georgian boxer Beruas Vili in nek en indu chuan mani zonet distributor te theu biak turani tuna hian internet kal tanga en theidan tur po boipi mek ani bok United Kingdom UK Conservative Party MP David Ames su tunun karkalta zirtomni khan Belfast Methodist Church sa online mi pakhatin a bei thuta chemtea avi nuwa hliam torin David Ames hi athizui ani David Ames hi Roman Catholic chingkwa tanga sainian Christian thatak Bible zirtina mila thil kalpui du tlat mi ani mimal zalen na da lalna le thiang zau taka thil kalpui du na rama po pathian du dan chu ngai poimo mi ni in Conservative Party a awmani UK MP le Sir David a thianpa ni bok Sir Gary Street ara chuan a thil ton chu makati thu soya Sir David Ames su Christian du tak ramro rena konga mitangkai chung kotana pa ni ting takani thu soi Gary Street ar soidanin Sir David Ames hian constituency chunga mi tenen biakina hian in komna an neya an zinga telve chuan a vitta a damdoi thiam ten boipui ngalma se a hliam anate ma wangin atuar chuak zo talo ani he chiat to na hi police te chuan theitopin an chui zui ngala misuali man ni in a hmuna an man ngala ni hel nena inzomna nei ani rin ania Islam sakho zui tu sakho thila wanga poi khoi ani anrin thu police te chuan an soi ole viewer ta hena ngenna hanze ve leila kan channel min la subscribe saklo viewer ta zinga khan inom chuan subscribe ti kha min lo me sak ve zeu ula ti chuan subscribe ti min me sak zo nuwa khan notification bell kha in metanga ola in da donia notification bell in me ola in da khan kan video upload tharte in lo donga in lo hunga zel theidon ani